batho ba phelang ka boqhwala ba na le diphephetso tse ngata. Ho sa fihlelle ditshebeletso, ho teellwa ka thoko bakeng sa menyetla ya mesebetsi le tse ding tse ngata. Di-company tse ngata ha di nyako hira batho ba ba deaf because ba bona hore disability e complicated. Pensa ba shetse e thomile ka moshomo ya go lebelela taba ya go standardize polelo e ya diatla. Yo, I'm so happy. Yes, it's official. It's a tough lang. Afrika Borwa e se na le polelo ya bo 12. Ebe puo e ya matsoho e tla bulela ditholo menyetla. Enwa ke motjha ya mafolofolo ya nang le bokgoni. O fihlile mona Sizwile School for the Deaf a le tlase dilemong. My name is Kagiso. My surname is Bohopane. I'm from Soweto. I stay with my family. I'm the only one deaf, and the 4 us Bango speaking. So growing up, family it's only me who was deaf, and then the family I had nothing. They were busy with their own stuff. So now I socialize with people outside if I want to socialize. I was happy when I came and joined Sizwile. Growing up, I started in grade 1. Yeah, it was difficult. Sign language was difficult, but I tried and I joined in. I was also shy. I became angry, but I looked at people when they were signing. I tried. Yes, I studied the book, but also I did not understand. Up until I was taught sign language, and then I understood and I became fine. Sizwile School for the Deaf e se ikwetlisitse le ho matlafatsa ditholo tse ngata ka nako e telele. Isizwile iqale way back in 70s, late 70s if I'm not mistaken, Soweto, Orlando West, with Mama Mkabai. Way old teacher, wabona abantwana bangafundiyo, akho sikolo sabantwana abadefu, so wabaxokelela watsho enkonzweni yakhe ukuthi kukho abantwana
So wabateacher abantwana, wabateacher i-Brothers of Charity ezathatha over zakha isikolo isizwile lena, and then bayithi ukuthi isizwile school for the deaf. I feel happy when I'm with my deaf people, but before, when I was little, I was at home, bored, people were speaking, it was hard for me to communicate. I was staying at home and be myself as an individual, but when I go outside to mingle with other people, the deaf people in the deaf community, I become happy when I'm outside. Nomsa o na le dilemo tse ngata a ruta bana mona Sizwile. O thabiswa ke ho bona baithuti ba ba le ho itshepa mme ba sebedisa talente tsa bona. Abantwana bethu, they can dance. We sing national anthem using our hands. They act, they debate, they do all the things, ezenziwa ngabanye abantwana. Others are leaders. They show us their leadership skills. So in future, maybe we might have a deaf president of the country. Yes, even in different sectors. Clifford Machete o tswetse e le setholo, mme o atlehile haholo bophelong. O sebeditse ka matla ho fumana degree ya university. Jwale ke titjhere sekolong sa ditholo sa St Vincent se Rosebank. Ke sebui se kgothatsang. O kwetlisa sehlopha sa bolo ya maoto. O boetse ke moitseki wa ditokelo tsa ditholo. O sebeletsa mokgatlo o bitswang South African Deaf Youth Development Organisation. Nthabiseng o re thusitse ho hlalosa polelo ena ya matsoho. So nna ke president ya organisation e ba bitsang ka hore South African Deaf Development Organisation ya youth. Re focusitse haholo mo youth between the ages of 13 to 15. Reason ya gore re establish organization ena go gore re bone gore deaf community ena ya sokola, mostly mo dilong tsa education, mo dilong tse so re etsa di workshop gore re ba thuse ba ikitse gore ke bona mang. Clifford o re jwale ka ha puo ya matsoho e se ele ya semmuso, di-company di tla tlameha ho hira ditholo. Yeah, ke thabetse haholo hore sign language ke official language. July foreign was nearly re thabile thata, because previously rena batho ba deaf we were getting discriminated because the companies tse ngata a di nyako hira batho ba deaf because ba bona hore disability is complicated, and now for us rena ba deaf e create di barriers wa ntlhalohanya, so a re khono tsena di university, a re khono access education. So now because sign language sentsane ili official language, it means hore the government le the companies hore ba forced to know hore ba re tseye as equal to the hearing community. For an example, because the companies ngata abanya go appoint a interpreter, so now ke must. Pensalp e bapetse tema ya bohlokwa hore puo ya matsoho mona Afrika Borwa ibe enngwe ya dipuo tsa semmuso. Ba phatlaladitse tokomane e mabapi le puo ya matsoho ka selemo sa 2020. Se re ka se bolelang mabapi le gore na se tlo thusa jwang goba se tlo gola bjang bašomiši ba polelo ya diatla ke gore le bona ba tlo kgona go fitlhelela ditirelo tša setšhaba, ba tlo kgona gore le bona ba boledišane le rena, ba kgone go tsena gotlhe mo gobane mo ba tlabe ba ya gona ba phumana ditirelo gona ba tlo hwetša motho ba ile gore ba dira phetolelo e le yo tsona di South African Sign Language interpreters.
Ho ntse ho na le diphepetso tse ngata dibakeng tse kang dipetlele, diteishene tsa sepolesa le dibaka tse ngata tsa setjhaba moo ho senang ditshebeletso tsa puo ya matsoho. Yeah, have challenges with speaking people as deaf people. The other day I went to a police station, and then the police were complaining, did not understand me. It was a misunderstanding. It was hard, and now they were sidelining me. They wanted me to write the whole day. You know, I had to call the social worker to come and help me. They think that I was pretending to be deaf, and true, I am deaf. So I went out to ask for my friend as an interpreter to come and interpret for me, and then that's when I got help from the police station. Okay, madefa manchi go na le di-barriers tse ngata, ha rena access at all. Wa ntlhaloganya, for an example, mo government a go na di-interpreters, and now rena ba organization ya rena ke mo re tsenang re pusha re lo ba government re re a re berekisaneng, because rena re tshwere di-solution lena le na le bothata. A wa tlamela gore motho mo deaf ba mo beye mo site-eng gore a yena a tshwane accessa dilo tseo, because le rena re na le di-right tsa gore re accessa di-hospitals, healthcare sector, any organization, and bothata ba rena ke just communication. The Center for Deaf Studies at Wits University e amohela ditholo tse batlang ho ntshetsa thuto ya bona pele. Ba kwetlisa matitjhere a rutang ditholo, ba sebetsa le mekgatlo le ba malapa a ditholo. Sentara ena e boetse e etsa diphuputso bakeng sa thuto ya ditholo. Re buisane le Dr. Lucas Makgongwa, e leng e mong wa barupelli mona. Augustine Letlalo o re thusitse ho fetolela puo ya matsoho. Or the computer, the mechanism that you use. Jwale ka Wits University re na le menyetla ya batho ba ba deaf. Jwale ka Center for Deaf Studies re moshomo wa rena ko shuma le batho ba ba deaf, re ba encourage. The program journal le tsona re na le a teacher training program mo re rutang ba rutishi ge ba sena go hwetša di-qualification ba ya ko dikolong ba kgona go ruta bana ba ba deaf. Dr. Makgongwa o re ditholo di fetwa ke menyetla e mengata hobane dibaka tse ngata ha di fane ka tshebeletso ya puo ya matsoho. Ke dumela gore challenge e kgolo ke access, go kgona go fitlhella go ithuta ko di-university gobaneng interpretation services a di gona mo di-university ka moka. Le go tshwana le di-services tša government, mohlala ge di-government institution di na le di-events o kry-e le gore wela a se gantši le ge e le gore matšatši a go kaonenyana mo e le gore wela o bona di-interpreters di fana ka interpretation ya sign language. So seo se impacta le education ya bana ba ba deaf. Rena re thusitse youth e ngata because re bone gore education ke yona e leng important, and batswadi ba bantši a ba kgone gore ba itse go handle bana ba bona. So that's where we get in mother and child program e re na leng yona gore re encourage le batswadi le bana so that ba kgone gore ba bone in future ba be active participants in the economy. Jwale ka ha puo ya matsoho e se ile ya semmuso mona Afrika Borwa, seo se bolela hore ma-Afrika Borwa a tshwanetse ho ithuta puo ena. E ka re mosebetsi o sa tshwanetseng ho etswa o sa le mongata.
Lefapha la Thuto le tshwanetse ho etsa diphetoho. Ha re bue ka batho bana ho tloha batho ba sebedisang sign language ho tloha dikolong ho ya corporate mo ba berekang ho ya ditshebeletsong tsa setjhaba kapa tsa mmuso. E tlo ba gola jwang theory sign language e se le official. O gopele gore go thoma go dikolong go ra gore dikolo ka moka di tla tshwanela gore ga bjalo mo mananeng a bona ba tsenye polelo ya diatla bjalo ka ye nngwe ya dithuto tse di fiwang go sekolong. Gomme bana ba ile gore ba šomiša polelo ya diatla ba tlo golwa ka gore ba tlo kgona go boledišana le bana ba bangwe le matitšhere a bona le bona ba tlo tshwanela gore ba gapeletšege gore ba ithute go šomiša yona polelo. Ba se polelo ya go bolelwa a se polelo ya go ngwala eupša ke polelo ya diatla. Re nyaka gore go be le standard se se itseng se ile gore se a dumelelwa ge go šomišwa ditlhatlhobo ke ba kgoro ya thuto. Rena jwale ka setšhaba sa batho ba ba sa kweng ba deaf a re ne bothata le dialect variation jwale ka leleme le lengwe le lengwe Sesotho Sezulu di na le di-variation. Sezulu sa go bolelwa mo Gauteng le sa KwaZulu Natal di a fapananyana ke variation e leng gona. So a re bone go na le bothata di-dialects mo gare ga leleme ke ntho e tlwaelegileng. So jwale ka batho ba ba sa kweng ba deaf re kgona go kwešiša le go understanda di-variation ka moka gore re kgone go kwana. Yes, ba re bolela ka standardization mohlomongwe in future mara ka se sebaka a se ntho ye re tshwanetse re tsware ka yona. Deaf people, they understand each other, whether it's from Brazil or where. Because there's an American sign, British sign, you know, all those things. We want a London, and then that hence then I goes to South African Sign Language because that's a South Africa. But to your surprise, I'm telling you, when they meet, I'm telling you, they understand each other. Eupša yeo ke mošomo motelele pensa pe šetše e thomile ka mošomo e ya go lebelela taba ya go standardize polelo e ya diatla. Eupša go santšana go na le dingongorago tše dintšhi gore ba bangwe ba diriši ba polelo ba kwa ka re bona ge re thoma re standardize go ra gore nna polelo ya ka semmotwana o pole gore le yone e na le semmotwana e tshwana le Sepedi go na le Sepulana le eng le. Center for the Deaf Vets e sebedisana mmogo le PanSALB. PanSALB rena jwale ka university mošomo wa rena ko go lebelela research e re dirang re share le batho ba ko PanSALB jwale ka organization. Nako ye nngwe PanSALB e tla bitša di-meetings tše le gore well re tlo lebelela dilo tša go tshwana le bo terminology ba invita di-university go tshwana le rena then re šome mmogo mo dilong tša go tshwana le tšeo jwale ka ba tseba gore wale ke mošomo wa rena. Tshepo ke hore ka le leng la matsatsi puo ya matsoho e tla ntshetswa pele ho fihlella maemo a puo ya Senyesemane. Nka se re no ke tlo dumela gore well yes South African Sign Language it tlo developa e fihle maemong a godimo o fihlela le maemong a bo English. Yes ka se sebaka re gaufinyana le yona English e re ko tlhalosetša gore di province ka moka le leleme la Seesimane se a šomišwa English. South African Sign Language in the province kaofela tša South Africa e a šomišwa. So ke ka moo ke reng yes ke dumela gore well re tlo fitlhela seemo sona seo. Ho lekwa ka matla ho thusa setjhaba ho ithuta puo ena ya matsoho hobane ha se puo e ngolwang mme ha e bue ka molomo. And then also re na le di-app o ka di-downloadang definition go na le di-app ha o ka ngwala fela sign language o tla e kry-a.
And then NIDI, they also have an online dictionary. Li ria hape, ina li app ya sign language. So now we are trying to catch up with technology, gore e be easily accessible. So can we download mo phone ya hao o ithute. Hangata bana ba ditholo ba na le bothata ba o sa utlwisiswe lapeng. Ke ka fa re neng ra tšea sephetho sa gore aowa ke nako ya gore re tlhatlhe batswadi ba ba bona re ba rute ka setso sa bana ba re ba rute le gore ba kgone gore le bona ka bonnyane ba kgone go saena. Se sengwe gape se re se dirang ke gore re tlhatlha bašomedi ba mmušo ba re ba bitsang gore ke di-front line workers ka gore go o tsena ko kgorong ya mmušo motho wa mathomo o kopanang le ena ke ena wa leng mo reception o tshwanetse ba ile o tseba go saena gore ge e le gore go tsena motho wa go kgone go bolela a kgone go saena le ena. We want deaf culture represented in each and every sector up in South Africa. Uyayibona abantwana bethu bebeyeke udiscriminatewa because bafunda same curriculum as speaking people. Let's hope Jeba sign language is the 12th official language. Discrimination is our pen. Abantwana bethu bazaqeshwa ezindaweni nakwi-private sectors because they are capable. They are very good in what they are doing. Re kholofela gore mmušo ka moka ka bophara go tloa gona go bosetšhaba go ya gona go mmušo wa selegae ba tla fana ka ditirelo tša di-interpreting go batho ba ile gore ba šomiša polelo ya diatla. Sizwela School for the Deaf e matlafatsa ba bang ba baithuti ba yona ka go ba fa menyetla ya mesebetsi. I thank you for my boss who called me, just sent me a message to say that as a deaf person, we are needed at Sizwela. And then teachers who taught me, now we are communicating at a different level because now I'm no longer a child. So I'm grown, I'm happy, I'm fine that I'm here at Sizwela. Yeah, I hope to learn more, to work here permanently. In other words, I enjoyed working here at Sizwela. Batho ba phelang ka boqhwala ba ka etsa phapang setjhabeng le moruong wa naha e bang ba fumana tshehetso eo ba e hlokang le menyetla ya mesebetsi.